Sasisian part ngi pidang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman babarok pia syai pia klainud. Sungguh subscribe ikanika channel bat kemauan turn on new notification bell kenang wapinum do iki video skibing upload. So follow ru ya ke Instagram kejengi lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube lani pimju yo iki notifications. Ya kan nika post lapalai tak ribhoi social welfare mentau benai arajar apuar. Akateng jangan nika post kedai multi-purpose rehabilitation work. Kalas day lani katarik bakado papilaban sama iki applications. Kedai ulai pau tarik benai November arajar apuar. Ya kan nika post multi-purpose rehabilitation work kawalai kawai. Kajaka jang posting kedai ha umling blog. Ke age limit lani kekerta keberedo kedai arpulai senam. Mak kebahedo kedai arpunyo senam. Ka salary lani ketulap kedai katwe hajar lai spash pau hak shibnai. Ke educational qualification kalong komne. Pelade ben pendap ya ke kelas 12. Ki candidates ki belong eligible bagi buka ban apply kan ke post pihak ban pendap ya ke application hak standard form. Mat pihak ban submit to the district social welfare officer Ribuhai district Nongpo. Pihak ban submit langru bagi attested copies jong ki testimonials ki jong pi. Kawai ke copy jong ke voter ID card ke jong pi nak bentak ke address proof. Bat artali ki passport size dur ki jong pi. Pihak ban tab yakini borok haka envelope bat pihak ban stamp. Bat pihak ban tho hajong jong ke envelope yakini ki contain application for the post of hadin setho ya ke kerteng jong ke post under umling block. Bat pihak ban tho ru ya ke address ke jong pi bat ka pin code. Ka link jong ke standard form application ngalai po description jong ke video bat ka official notification dan ka official advertisement ru ngalai po description jong ke video te pihak ban download. Pat pihak ban pulih lada pihak ban tip susu sepangki wiki pat ki details.